Madali nang madalan liwat an maaksyon na laban kan mga student athlete kan National Collegiate Athletic Association o NCAA. Asin ngunyan, pigtugutan na sindang magsabak sa face-to-face na training sa laugan sa indang mga training bubble. Uyan report. Pinagplanuhan, inilatag, ininspeksyon, asin ngunyan, formal nang tinawanin go signal na magpakondisyon na sin magbuelta sa training ang mga kabali sa Season 97 ka National Collegiate Athletics Association o NCAA asin iba pang sporting league. Kansuod ma, nagpirma ang Department of Health asin Commission on Higher Education sa joint memorandum para sa balik ensayo ora mismo kan mga student athlete sa laugan training bubble kan sa indang kanya-kanyang mga eskwelahan. We have the necessary elements in place. Guidelines that work, vaccination for students and faculty, and universities that are very responsible in ensuring the safety of our students. By ensuring that the lives of our students are safe, we protect their freedom to make their dreams come true. And this joint memorandum is the manifestation of our unity for a beautiful and secure future. Makalis na 100% magsunod sa guidelines kan DOH asin CHED, tinawa ni certification ng 10 eskwelahan na magraralaban sa NCAA. Ginagarantiya subot ka ini na bantay sarado ang mga training bubble kontra COVID-19. Lalo ngunyan, naigwang humakan paglaog sa nasyon kan Omicron variant. Part of the new normal is really recalibrating and being agile. Kailangan yung mabilis tayo mag-adjust. Nagpo naman na ipapod kan kada grupo ang sa indang mga atleta na mag-report na sa eskwelahan asin maglaog na sa training bubble. We've been waiting for this. This is our passion. This is what we love to do. And at least we're a step closer to the resumption of competition. Target subot kan NCAA Season 97 Management Committee na punan ang torneo sa March 2022. Kaibanan ang GMA Network como official partner. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.